одама сарф кунед, консакансион шумо ҳамин хел инсон мешед. Дигар не. Агар ки ман ҳар рӯз 2 соат футбол бозӣ кунам, як рӯз на рӯз футболисти хуб мешавам. Агар ки ман ҳар рӯз 2 соат ё 5 соат тренажерный зал рамон тренер кадимаш кунам, як рӯз на рӯз спортсмен мешавам. Агар ки ман ҳар рӯз 2 соат 3 соат забони англиси омӯзам, як рӯз на рӯз ҳамин забона ёд мегирам. Ки фаҳмед? Значит, сирру асрори муваффақият дар чи аст? Именно вақт. Именно вақт. Шумо бояд ки якумин коре мекунед, ҳар як минути ҳаётатуна контрол багиред. ҳар як минуташа. Бисёре шумо ҷавонед мехоҳед ки профессионал шуда ҳақиқатан обрӯ гиреду ҳақиқатан даромади нағз дошта бошед, зиндаги хуб дошта бошед. Ки мехоҳад? Ки мекунад маслиҳате ки ҳозир метиҳам? Ман ҳамон соҳая, як соҳая выбор мекунед, як соҳае ки мехоҳед ки умратона бахшед. ҳамон соҳае ки дилатон ба наздик асту, даруни шумо ба як ҳаяҷон ба мебиёрад. ҳамон вақт ҳавас доред. ҳамон соҳае ки даруни шумо ба шумо хушбахт мекунад. шумо худатона маҷбур накунедам ки ҳама як кардан мехоҳед. ҳамон соҳа ба ҳар рӯз 5 соат вақтатона ҷудо кунед. ҳар рӯз просто стабилна 5 соат 6 соат ҳамин кора кунед. муддати 7 сол. зиёда аз 10,000 соат. вот она формула. зиёда аз 10,000 соат ҳамин кора кун. ман гарантия медам ки ҳамон соҳа ба яке аз одамое ки сахттарин талабот мешавад, профессионал меши, ҳамон соҳа ба сами требование, востребование одам меши, ҳамон соҳа ба. Правую руку поднимаем, повторим за мной. Самый дорогоплачиваемый труд – это творческий труд. Чигуфтага, а ҳама меҳнати ки пули бисёр, сар қимат пул метиҳад, шумо ба ин чи ай? Меҳнати илмӣ, ақл. Ки фаҳмед? кори сиёба шумо ба пули калон наметиҳад. Чӣ ба пул метиҳад мардум? ҳамон чизе ки ҳама чиба ки ина ҳама ба кардан наметавон. вақте ки шумо манем вақтатуна 5 соат ҳар рӯз ё 6 соат, но на кам аз 5 соат ҳамон чӣ ба диққат мепартеду 7 сол ҳамин кора кунед, шумо яке аз одамое ки ҳамон соҳаба беҳтарин мешед. шумо нагӯед ки бозор пуршудагӣ ё ки конкуренсия бисёр ё ки ин хел чӣ, ин хел фикр накунед. ин хел фикр накунед ки ман метавом ё наметавом. шумо бояд ки худатон қарор қабул кунед ки будан мехоҳед. всё, дигар гап нест. соли 95 ман ҳаминҷо мегаштам, пиёда пул надоштам ки даҷа рапули кунам. аз ҳамин Садбар то Гибразена пиёда рафтам ман. ҳамин вест рафта гира карда рафтам. чӯбе ки ман медонистам ки падоҳ ман дига ин мактаб ба намебиём. чӯбе ки ман решение қабул кардам ки всё, либо учиться, либо работать. ман решение қабул кардам ки всё, падоҳ ман дига ин мактаб намебиём. моҳи ноябр буд. 2 маҳ, 2 маҳ, 3 маҳ хондам ман. ман орзу надоштам ки хонам, доштам. илм надоштам, доштам. неки надо было выбирать. ё ин, ё вай. ва ман хулоса бомадам ки агар ҳаёт ту ба имконият наметиҳад, ҳамон имкониятро бояд худат созӣ. агар ки ҳаёт ту ба имконият наметиҳад, ҳамон имкониятро чикор кардам дар кор? худ бояд созӣ ҳамин чиза. интизор шудан мумкин не. интизор шуда шишдан мумкин не. гуфтан мумкин не ки ҳа хуб вақт шароит беҳтар шавад, баъд сар мекунам. бисёр одамо ждут удобный случай. беҳад бисёр одамо интизор шуда меистад ки ягон вақти беҳтар, вақтҳои беҳтар мебиёд, баъд сар мекунам. ман бисёр одамо мегӯям ки сар кун капитал ҷамъ кардана, сар кун аполои худат кор кардана. мегӯд ҳозир хая кун ин кора кунам, баъдтар мекунам. лекин баъдтар як сол мегузарад, мебинам ҳаёташ дига нашуда. ва мегӯм охир сар кун. мегӯд хай ҳозир ман ҳамин камтар ки дига коро ай. баъд аз 5 сол мебинам ҳамон хелай. шумо бояд ки интизор шуда наистед.
بهتر وقتا میبیاد گفته لوشی времена не бывает. Говорит Хамсатуна говорит, бародар, бехтар вахто пайдо намешуд аст. Так что начни сегодня. Як роз пешаш, як роз пеш. Вот шумо нағз дарк кунед. Барои чи шумо барои пули илма мухтанатун дар кор. То есть илм дар бораи пули гирифтанатун дар кор. Барои чи? Якум. Айсе. Барои чи мона шумо бояд ки илм пула дошта бошем. شما با بعضی آدما میگید تو به چی نمیرسد چی در کار درباره این همین پول خدا رزق داده رزق ازلی همین گپا میگید یک همین گپای خامن این گپای خامن رزق ازلی این گپ راسته یکی گپی همون مردم خامن و یا شما راه میزنید که موفق شوید رزق میدونید با مانند چی ازلی با مانند اویلیک میگیرد که مزدک میدن میگیرد که همون با مانند این منشیده همه خدا با فهمیدن این خدا با بهتر میدونن من مثال یک کس $100 اویلیک میگیرد یک کس 500 سومانی یک کس 2000 سومانی همه خیلی این همون مانند یک نگاه کنید این برادرم 3000 سومانی اویلیک میگیرد این برادرم 2000 این برادرم 5000 همه خیلی یونه درست نگه انا کن بعضی همینو درون همینو عقل شکار فرمیده هوای پسنداز کرده هوای پریومنژاد میکند بعضی همینو هم کارا نمیکند انا کن این دلشش عقلای رزق نه کی فهمید من همین آدم اویلیک میگیرد 2000 اینش 3000 اینش 5000 اینش 1000 سون نگه درون همینو یک تا دو تاش عقل شکار فرمیده علم شکار فرمیده همون چکار میکنند پسنداز کرده اپراولیت کرده خراجاتش کم کرده حرکت کرده مهنت کرده هنر آموخته همه زیاد میکنند درش این اوج مهنت درش این هنر درش این رزق نیه که من نفهمید همین چیزا پروستو مردم نمیفهمیده پروستو سربول مسئله همین مردم بفهم کمبغل همه وقت با اون گفته گشتگی پوشت کورپچی دادات نگاه کرده دراز کن خیلی دادات کمبغل بود چه مکن یک گم همون خیلی کورپچه بی کورپا میگردیم خیلی تقدیر به پدر و مادر همون دیگر زمانه بود شرط است که تو همون خیلی کنی یا گفتم خطا این شرط نیست که آخه من پدرم شوپون بودم نگه داره که پدر من زندگی میکن چوپون همه کشور با کی پول دار بود چوپون ها پول دار بود شبه که با مال داشت همه خیلی من هم رفته چوپونی کنم میدونید همه خیشتا بارم یک بار نبار منو میگود یک دو خودم مال گیرید با پنشش تما اسب بازو و دو تا اسب داشت کنه یک تا اسب نمیگیریم با من نگاه میکنم اسب در خودت رفته خود خواه شبکه و یا با اسب باز نه و یا خیلی اسب گرفته یک بلوغ دادن در کار نه برای و من چیزو در کار نیست من نمیفهمم این چیزو عد نمیفهمم انترسم نمیکنم چبا شرط نیست که شما ممنون خیلی زندگی کنید درست؟ شرط نیست این چی شما باید دیگر خیلی زندگی کنید یکم برای چی علم پولا داشتن در کار با سبب اونه که آدمیزاد در یک روز 24 نگاه کنه 8 ساعت درآمد داره 24 ساعت خراجات داره برای چی علم پولا باید آموزه با سبب اونه که در یک سوتکه آدمیزاد چند ساعت درآمد داره 8 ساعت درآمد داره چند ساعت خراجات داره 24 ساعت خدا تو فکر کنه میدونید چی همین آدما فکرش تو همین درجه کمبغلی هست که 50 سال 40 سال کار بمیرد میبیاد میگه این خیلی فکر کلی وای به نمیزند سر وای به این خیلی فکر رو وحشی پیدا نمیشه برای که این فکر سر آدم پیدا شد مشکلی میلیونر بودنش در کار مشکلی بگرد آدم بودنش در کار هم تو نگاه کنید 10 سال 20 سال 30 سال میرد کاربه میبید خونن یک سرش به همین چی نمیزند شما وقتی که خانه به خوابت کو کموسلو برفته نای ریمونت کنه شده نای کمور سخته ایستادید
اگر که خانه زمینی که باشد درست یا درست؟ کودکا کلاه شدن ولی لباس باشه نمیخونجد بعد دیگه کردن دارم ремонт خانه رسته استادن расходатон круглый сутка харожотатон 24 соат даромад чанд пул ҳамаги 8 соат анамин фикрона ба вобастагӣ дорад диққат кардаистед дуюм проблема ка сол аз сол ҳаёт қимат шудан мегирад мана мисол 1000 сомонӣ ба чизе ки шумо мехаридед 2000 сол 1000 сомонӣ ба ҳозир харидан метавонед уже наметавонед زندگی قیمت شدن میگیرد روز در روز زندگی قیمت میشه با قیمت میشه ما شما به این چیز میفهمیم نمیفهمیم اتفاق برای همون علم پول به حد ضرور تا همه علم پول نباشد این پرابلم حل کردن نمیتونه دادم درشه فکر شما کردید چند فایز آدمایی که گرد و اطراف شما باید قرضدار آدم ها هست چند فایز آدمایی که دیدن شما قرض دارد پرابلم دارد پول قطعه بسیارش همه خیلی؟ اکنون نگاه کنید اگر که دولت را قرضدار باشد خواهد قرضدار باشد همسایه قرضدار باشد همسن قرضدار باشد یک روز نه یک روز همون مشکلی و شما میبید یا نه؟ وقتی که دولت با قرضدار است یک کس بیاد و بالای سر و قانع کردن گیرد شما مجبوره که قرض بتید شما مجبور میشه میدونید پدر و مادر شما چی با شما میگو که نکن شما میگید بیزنس کنم خشتبار و پدر و مادر دادر خواهر میگو نکن کدومتونه یکون بار همه خیلی گفتن گفتن که راستش گوید یا دادر یا خواهر یا خشتبار دست بردارید که نه نکن نمیشه روش نکن بیا دست بردارید کدومتونه گفتن نکن میدونید چی میگم نکن چون میدونید که تو قرضدار شد قرض تو در سری به او میشه کی فهمید؟ و یا میدونن که تو اگر که قرضدار شد کارتون نشود باید پرابلمی باید